Kopogore gi manya kwa mgajuanga chenro mar ndiko jokanyo manyien mag duond buch UDA ochopo e giko mare e gwenge mag Taita Taveta. Jokanyo mag duond burano wacho ni chenro no omedo negi jokanyo kipimo kod kwan mano mana nitiere motelo ni yiero mar higa mokalo. Jagoro mar UDA e gwenge ma Undanyi Big Vai Moilema owacho ni koro gikore mar timo yiero mar gwenge mane jokanyo mekgi kachop dwe mar 8 mar higani. Omede nyaka sani ji maromo 90,000 osendikore e duond burano mano mantiere gwenge mag Voi, Undanyi, Mwatate, kanyakla kod gwenge mag Taita Taveta. Wakati mwingi tunawachwa nyuma ya serikali. Sasa this time round tunataka tuwe kwa serikali na watu wameona vile serikali imetushika mkono hapa Taita Taveta. Kwa hivyo tunaomba sisi tuungane sote, si viongozi peke yake. Viongozi, wananchi, vijana, watoto, hata na kila mtu ajumuike. My pledge to youth, let's join to the ruling party, tufanye maendeleo pamoja, tufanye kama kwa mfano, instead of kama say tumeona in our country tumekuwa na shortage of food, instead of we going to the streets kupiga kelele kufanya all sorts of things, why can't we go back to the drawing board? Kama ni kurudi kupanda miti, kurudi shambani, at least we do something for ourselves. Tumeamua kwamba Taita Taveta County tunataka sisi sote kusibaki hata mtu mmoja, tuingie sote katika chama cha UDA, na tumekubali kwamba tutamunga rais mkono, na pia tukasema kwamba hapa sisi Taita Taveta County hatutaki hata mambo ya maandamano, na ndio maana umeona hapa hakuja kuwa na cheche yote. Kuna wengine wachache wakata kufanya, lakini kwa sababu ya msimuko huu wetu wa UDA hakuna mtu ambaye amefanya hivyo.